Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Mu gitondo cyo kuwa gatanu haramutse imirwano ikomeye hagati mu twembi Ventura n'ingabo za leta zifatanije na Zalendo mu duce turi hafi ya Rubaye muri teritwari ya Masisi kuko barimo mu gace babitangaza. Ramazani Kakure umwe wagize societe civile ya teritwari ya Masisi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru bwibise mu butumwa bwanditse ko imirwano ikomeye yibuye kuva kare uyu munsi Ikinigi n'Akavuta. Utwo uduce turi mu ntara igera kuri kilometero 30 burengerazuba bwa santere ya Rubaya izwi cyane ku bucukuzi mu birombe byinshi by'agaciro yiganjemo Koruta. Kakure yavuze ko imirwano tangiye uyu munsi w'ukurebye maze ibyumweru barwana basubika bakongera bakarwana. Yavuze ko hari ibihumbi bamaze guhunga utwo duce kandi twiteze ko n'abandi benshi bari buze guhunga uyu munsi. Muri iki cyumweru amakuru amwe yavuze ko ingabo za leta ya Kongo n'Abazalendo bakuye barwanya mu Ventura mu gace ka Kinigi ariko nta ruhande muri izi rwabyemeje. Imirwano hato na hato irimo gukoresha indege z'intambara na drone yakomeje kuvugwa hagati y'impande zombi mu duce dutandukanye tw'intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Imirwano yateye impfu z'abasivile no guhunga. Impande zombi zishinjanya kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. Buri ruhande rukavuga ko rwo rwatewe imbere n'urundi. Ingabo za leta ya Kongo zivuga ko zirimo kurwana n'ingabo z'u Rwanda zifatanije mu Ventura. Uruhande rw'u Rwanda ruvuga ko ingabo za Kinshasa zifatanye n'utwe FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali. Iby'impande zombi zishinjanya byemejwe n'inzobere za Loni muri raporo zabo zitandukanye zo mu myaka yashize. Reka mabwire kandi ko imbaga y'abantu barakaye batwitse igice cy'ibitero mu gace k'izingiro rikiza cya Ebola muri Sizwa bwa Kongo Kinshasa nyuma y'uko umuryango hamwe n'inshuti z'umusore byuze ko yishwe n'iyi virusi bari bujwe gutwara umurambo we ngo bajye kuwukingura. Umunyapolitiki wo muri ako gace Rick Marembe mu kuvuga ko byaboneye ku bitaro bikuru bya Rwampara yabwiye ikinyamakuru BBC ati batangiye kujugunya ibintu ku bitaro banatwitsa amahema yarimo gukoreshwa nk'ibyumba bya kato. Muri ako kajagari polisi yarashe amasasu mu kirere yo kuburira no gutatanya iyo mbaga. Umurambo w'umuntu wishwe na Ebola urandura cyane ndetse abategetsi bakenera gukora ku buryo ushyingurwa mu buryo butekanye mu rwego rwo guhagarika ikwirakwira ry'iyo virusi. Abakozi b'ubuvuzi bo ku bitaro bya Rwampara biri hafi y'umujyi wa Bunia mu ntara y'Ituri aho abantu hafi ya bose bakekwaho kwandura Ebola batangajwe bashyiriweho uburinzi bwa gisirikare mu gihe abapolisi binjiraga mu bitaro kugira ngo bongere gushyira ibintu ku murongo. Umukozi wo mu buvuzi yakomerekejwe n'abigaragambyaga bateraga amabuye mbere uko bashinzwe umutekano bahagoboka nk'uko umukozi wo ku bitaro bw'iro ntaramakuru AFP Jean Claude Mukendi ushinzwe ubuvuzi kuri biguhangana Ebola mu ntara y'Ituri yabwira ntaramakuru Associated Press ko uwo mugabo wapfuye yari umuntu uzwi cyane muri ako gace ndetse ko bababajwe n'urupfu rwe batasobanukiwe ukuri ku by'indwara. Ababibonye babwira ntaramakuru yitazi ko uwo musore yari umukinnyi w'umupira w'amaguru wari warakiniye amakipe menshi muri ako gace. Nyina yabwiye ibyo ntaramakuru ko yemera ko umuhungu we yishwe na tifoide ko atari Ebola. Marembe yavuze ko iyo mbaga y'abantu batemera ko iyo virusi bikekwa ko imaze kwica abarenga 30 burasirazuba bwa Kongo ari ukuri. Mabwire kandi ko imbaga y'abantu bateraniye imbere y'inteko ishinga amategeko ya Ireland mu murwa mukuru Dublin bigaragambye basaba ubutabera nyuma y'urupfu rwa Yves Sakira umugabo wakomokaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sakira yapfuye amaze gufatwa n'abashinzwe umutekano hanze y'iduka rikomeye Dublin icuruza ibicuruzwa rizwi nka Arnott's. Uyu mugabo yapfuye tariki ya 15 Gicurasi nyuma yo gufatwa akekwaho kwiba muri iryo duka riri ku muhanda ukorerwaho ubucuruzi bwinshi mu mujyi wa Dublin. Amashusho yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje abagabo 5 bamufasha bamuryamisha hasi mu gihe cy'iminota hafi 5 bamwe bamutsikamira ku mutwe no kwijosi. Ibintu byakuruye uburakari bukomeye mu gihugu hose. Abigaragambye bavuga amagambo asaba ubutabera bagiye bati ubutabera kuri Yves kandi ngo nta guhisha ukuri nta gutinza iperereza. Hari abafataga ibyapa byanditseho amagambo agaragaza ko ubuzima bwari bufite agaciro ndetse banibutsa ubutumwa bwa Black Lives Matter bwamamajwe muri Leta Zunze za Amerika n'urupfu rw'umwirabura rwitwaga George Floyd mu myaka 6 ishize. Ibi byatumye abantu benshi bageranya urupfu rwa Sakira n'urwa Floyd wapfuye umupolisi amutsikamiye ku ijosi mu gihe kirekire ubwo yafatwaga. Lawrence ya vice president w'umuryango w'abanyekongo wa muri Ireland yavuze ko abanyekongo batuye muri iki gihugu batangiye kugira ubwoba ndetse bumva ko batagitekanye. Minisitiri w'intebe wa Ireland Michel Martin yavuze ko hakeneye iperereza ryimbitse kugira ngo amenyekane kuri ku rupfu rwa Sakira. Polisi yavuze ko iri gukusanya amashusho yafashwe na kamera zo ku muhanda ndetse n'akwirakwijwe ku nkoranyambaga mu gihe ibisubizo by'isuzuma ry'uburambo bitaratangazwa. Iyi nkuru yakomeje gukurura impaka muri Ireland zijyanye n'irondaruhu gukoresha imbaraga z'umurengera ko bashinzwe umutekano n'uko abirabura bafashwe muri sosiyete. Mbabwire kandi ko umujyi muto wa Kinigi ureba umurenge wa Gatoyi muri teritwari ya Masisi iri muri Kivu y'Amajyaruguru wafashwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC zifashwe n'inyeshyamba z'Abazalendo mu gitondo cyo kuwa 4 nyuma y'imirwano ikaze n'inyeshyamba za Ventura. Nk'uko amakuru aturuka mu gisirikare muri gace agera kuri activities dabivuga ngo imirwano yatangiye ku mugoroba ku wa gatatu ubwo ingabo za leta n'Abazalendo bari mu mujyi wa Gatoyi zagabaga igitero ku bindiro by'inyeshyamba muri Kinigi. Umubare wahitanwe n'iyi mirwano nturamenyekana ariko ingabo za leta hamwe n'abafatanyabikorwa bazo ngo zikomeje ibikorwa byo gusukura ku karere. Amakuru aturuka mu karere utashobora kugenzura ngiraho ko inyeshyamba za Ventura zasubiye inyuma zerekeza Rubaya. Iyi mirwano yatumye imiryango myinshi ihungira mu turere dufatwa nk'udutekanye aho babaye mu buryo bubi badafite ibikenerwa by'ibanze. Ingabo
za M23 ariko kandi ngo zakubitiye aho baza ihoro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa n'abambari bazo mu bice bya Minembwe mu gitero gikomeye cya drone cya Zeriya huro ritakaje abasirikare. Ni mu bitero M23 yagabye mu gace ka Mikenyi muri teritwari ya Mwenga ho mu ntara Kivu Amajyepfo. Amashusho akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga bigaragara ko yafashwe n'abasirikare ba FARDC ubwabo nyuma y'ibitero, agaragaza imirambo y'abasirikare benshi baryamye hasi nyuma yo kuraswa n'indege zitagira pilote zizwi nka drones. Aya mashusho kandi agaragaramo inyubako zashwanyagujwe n'izo drone, ibyerekana ubukana ibyo bitero byari bifite. Mikenyi, Gakenke, Karengi n'utundi duce twinshi two muri Minembwe tumaze iminsi twarabaye isobanuro ry'ibitero bya za drone byiganjemo ibigabwaniro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zirimo FARDC, Wazalendo, ingabo z'ubundi na FDLR. FARDC mu itangazo yasohoye nyuma y'ibiriya bitero yavuze ko yamaganye ibitero bya drone bikorwa n'uru rya RDF na M23 mu bice bya Kivu Amajyepfo. Yavuze ko bikomeje guhungabanya umutekano no gushyira abaturage mu kaga. Yunzemo kandi ko gukomeza ibikorwa bya gisirikare byo kwisubiza ibice M23 igenzura muri Kivu Amajyepfo. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko kandi cyavuze ko bakomeje ibitero cyitiriwe umutwe wa M23 mu misozi ya Minembwe muri teritwari ya Fizi aho ni mu ntara Kivu Amajyepfo. Nk'uko igisirikare cya leta ya Kongo kibitangaza ngo ibitero byinshi by'indege zitagira pilote kuwa kabiri byibasiye uduce twa Karingi na Mikenge mu gitondo cya kare. FARDC yemeza ko ibitero bikuru bya Mikenge byibasiwe nkana kandi bigasenywa burundu muri ibyo bitero. Iri tangazo rivuga kandi ko abantu bapfuye barimo abasivile benshi barimo n'abakozi b'ibyo bitaro. FARDC yamaganye icyo yise kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu nk'ibyo imaze iminsi ishinjwa M23 ndetse ishinja u Rwanda kugira uruhare muri iki gitero. Igisirikare cya Kongo cyavuze ko cyamenyesheje abunzi n'abafatanyabikorwa bagira uruhare mu nzira y'amahoro ya Washington na Doha nk'uko inkuru y'ikinyamakuru Media Congo ikomeza ibitangaza. Igisirikare cya Kongo kivuga ko gifite uburenganzira bwo kwirengera hagamijwe kurinda ubusugire bw'igihugu no kurinda abaturage b'abasivile. Urebye ibikubiye mu byatangajwe na FARDC bigaragara ko nta tandukaniro riri hagati yabyo n'ibyo M23 imaze iminsi ishinja ikigali cya leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo mu bice byavuzwe haruguru. Nk'itangazo ryahizwe ahagaragara M23 kuwa kane rivuga ko kuva saa 2 z'ijoro kuwa gatatu kugeza kuwa kane isaa 1:45 za mu gitondo ihoro ry'ingabo za leta ya Kongo zagabye urukurikirane rw'ibitero byica kandi by'ubunyamaswa byibasiye abaturage b'abasivile batuye mu turere dutuye cyane twa Gakenke, Karingi, Karonge ndetse na Bidego hakoreshejwe indege zigira abapilote za KT-6 na za Kamikaze. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Manitswe abategetsi ba Uganda bahagaritse ingendo z'indege hagati y'iki gihugu n'icya Kongo Kinshasa ndetse bakiza amabwiriza ko yabuza guterana ko abantu benshi nk'amasoko mu duce tw'umurengerazuba bw'igihugu mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira rya Ebola. Abashinzwe ubuzima muri Uganda bahagaritse ingendo zo mu mazi mu ruzi rwa Semiriki ruri hagati y'iki gihugu na Kongo Kinshasa rukaba ingenzi cyane mu kwambutsa ibicuruzwa n'abantu hagati y'ibihugu byombi mu bice by'uburengerazuba bwa Uganda. Ibiterane by'abantu benshi nk'amasoko n'amasengesho rusange n'ibindi birabujijwe mu rwego rwo kwirinda ikiza cya Ebola bundi buryo. Minisiteri y'ubuzima y'Uganda yavuze ko izari ingamba z'agateganyo zigamije kurinda ikwirakwira ryambukiranya imipaka ry'iriya virusi yica. Iyi minisiteri yavuze ko irushaho kandi mu kazi ingamba mu kugenzura abinjira n'abasohoka ku mipaka y'ibihugu byombi. Minisiteri y'ubuzima y'Uganda yavuze ko kugeza ubu nta murwayi wa Ebola uri mu iki gihugu kandi wari wayanduye kuri ubu yasuzumwe bagasanga ntayagifite. Umuntu umwe niwe byemeje ko yishwe n'iyi ndwara ku bitaro by'i Kampala mu cyumweru gishize. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicembera mudasobwa barandika. Banditswe urujya n'uruza ku mupaka y'Agatumba kavimvira hagati Burundi na Kongo Kinshasa rukomeje nk'ibisanzwe nubwo Minisiteri y'Ubuzima mu Burundi yatanze umuro ku ndwara nshya ya Ebola bundi buryo yamaze kugaragara muri Burasirazuba bwa Kongo ngo nta ngamba zidasanzwe zigaragara zafashwe ku mipaka. Ikinyamakuru Iwacu Burundi cyavuze ko Minisiteri yatangaje ko abandi Ebola mu ntara y'Ituri kandi ko ari n'abamaze kugaragara i Goma kuva tariki ya 15 Gicurasi kubera ko Burundi buri hafi n'utwo duce kandi abaturage bagenderana cyane hagati y'ibihugu byombi. Igihugu gifatwa nk'icyugarijwe n'iyo ndwara. Ebola ishobora kugaragazwa n'umuriro mwinshi, kubabara umutwe, umunaniro, kubabara imikaya, kubabara mu muhogo, kuruka imitsi ndetse rimwe na rimwe no kuva amaraso. Nubwo bimeze gutya ariko abaturage bakorera cyangwa se bambuka umupaka w'Agatumba kavimvira bavuga ko badateye impungenge n'iyo ndwara. Ubucuruzi n'urujya n'uruza rw'abanyamaguru n'ibinyabiziga bikomeje nk'ibisanzwe. Minisiteri isaba abaturage gukomeza kwitwararika, gukaraba intoki kenshi, kwirinda inyamaswa zapfuye, kudakora ku mirambo y'abantu bapfuye mu buryo butazwi no kwirinda ingendo zitari ngombwa mu duce twanduyemo Ebola. Ku mupaka hari abakozi b'ubuzima bapima umuriro wahanyura bakoresheje ibyuma byabugenewe ariko kugeza ku itariki ya 19 Gicurasi nta muntu waketswe Ebola bari bakabonye. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya. Abanyamakuru bakozeje bamwe no barandika. Banditswe uza Vice President wa Kenya Rigathi Gachagua akaba n'umuyobozi mukuru wa Democrats for the Citizens Party yongeye kwibasira Perezida William Ruto badasanzwe bacana uwaka. Gachagua yavuze ko William Ruto yigeze kumbwira ko ashaka kugira ubutunzi burenze imiryango ifite ubutunzi bwinshi muri Kenya. Gachagua uri mu ruzinduko mu Bwongereza ku mpamvu za politike yatangaje ko Perezida Ruto yigeze kumbwira ko ashaka gukira kurusha imiryango ya Kenyatta ndetse na Moi nayo ikomoka ku babaye perezida w'iki gihugu. Iyi miryango iri mu yihagazeho muri Kenya mu bijyanye n'ubutunzi yakuye kuri Jomo Kenyatta
wayoboye Kenya bwa mbere nyuma y'ubwigenge na Daniel Arap Moi wamusimbuye. Mu kiganiro na Kenya News Line, Rigathi Gachagua ati perezida yaje agamije kwigwizaho ubutunzi ari no mpamvu yazahaje igihugu. Ni umukire ndetse nibuka ko ubwo twari tubanye neza yambwiye ko mu myaka 5 ashaka kuzaba yarabaye umukire kurusha imiryango ya Kenyatta na Moi. Rigathi Gachagua yavuze ko perezida utageze kuri uyu muhigo mu myaka 4 abigera bigizwemo uruhare no gukoresha umutungo w'abaturage. Ati nibyo uyu munsi arakize cyane kurusha iya miryango yose, ariko yasenye buri kintu cyose. Uyu mugabo yavuze ko abanyapolitiki benshi bateshwa ku nshingano zabo zo gukorera abaturage b'ubwogaranira kwigwizaho imitungo. Ati ubuyobozi n'umuhamagaro s'urwego rukugeza ku butunzi, ntabwo ari uburyo bwo kugeza ku butunzi ahubwo ni ukuzuza inshingano. Niyo mpamvu ubona abayobozi bamwe biyamamariza kujya mu nteko ishinga amategeko bagamije gushaka ubukire batongera gutorwa. Rigathi Gachagua yegujwe ku mwanya wa visi perezida mu mpera za 2024. Mu mwaka ushize yatangaje ko aziyamamaza ku mwanya wa perezida mu matora ateganyijwe umwaka utaha, ndetse agaragaza ko natorwa azakora icyo yise kubohora igihugu. Gachagua yavuze ko aramutse atoye yazita kuzahura ubukungu no guteza imbere abaturage. Ati nubwo dushaka ubuyobozi tuzagira ibihe bikomeye ko tuzatangira ku busa no kongera kuzahura Kenya. Ubwo kandi perezida William Ruto yanenze bamagana uburyo ubuyobozi bwe buri gukemura ikibazo gikomeye kibura cyangwa se izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli. Abashinja ko bari gukoresha imibare y'abanyakenya mu nyungu za politike aho gutanga ibisubizo bifatika ku gihugu. Mu ijambo yatanze imbona nkone ari mu biro bye i Mombasa kuwa 5, Ruto yashyigikiye leta ku kibazo kizamuka rikabije ry'ibikomoka kuri peteroli. Yavuze ko iki kibazo ari icy'isi yose kandi ko kitiyariye muri Kenya. Atinze ko ari abagerageza guhindura iki kibazo cy'isi yose n'intwaro ya politike. Hari abantu bashaka kubyaza inyungu imibare y'abaturage bavuga amagambo atatekerejweho neza kandi bagashaka kugaragaza ko hari ibisubizo byoroshye. Yongeyeho atari ku buyobozi busaba kuvugisha ukuri, si amahirwe ya politiki cyangwa se gukina politiki ishimisha rubanda. Nubwo perezida Ruto nta muntu yavuze amazina, amagambo yasaga n'arebana n'uwahoze visi perezida Rigathi Gachagua umaze iminsi anenga bikomeye uburyo leta iri gukemura ikibazo kizamuka ry'ibiciro bya peteroli n'ubuzima bukomeje guhenda muri Kenya. Gachagua yashinje ubutegetsi bwa Kenya kwanza kuyobya abanyakenya buvuga ko ikibazo cya peteroli gituruka ku kibazo cyabaye hafi y'inyanja ya Hormuz. Avuga ko iyo mpamvu ari amagambo y'ubusa adafite ishingiro. Uyu wahoze visi perezida yavuze ko Kenya itumiza peteroli ikura muri Saudi Aramco na Abu Dhabi National Oil Company aho kuyikura muri Iran mu buryo butaziguye. Yashimangiye ko ikibazo nyamukuru kirimo kuzamuka bukabije kwiciro no mu nyungu zidakwiriye zivuga mu buryo leta ikorana n'izindi leta mu gutumiza peteroli. Gachagua yanashinje perezida William Ruto kubaho mu buzima buhenze kandi bwo kataraboneka mu gihe abaturage basanzwe muri Kenya bari guhangana n'izamuka ry'ibiciro bya peteroli. Yanenze kandi umukuru w'igihugu ku ngendo zihenze akorera mu mahanga n'amafaranga menshi akoresha. Ariko mu ijambo rye perezida Ruto yahagaze kuri leta, agaragaza ko iri kugereza kuringaniza ibintu. Yavuze ko bahamagara leta gukuraho ku kanya imisoro n'amahoro byose bishyirwa kuri peteroli birengagiza ukuri ku mikorere y'igihugu. Atera abashaka ko leta ihita ikuraho imisoro n'amahoro byose kuri peteroli, ariko tugomba kwibaza tubikuye ku mutima, niduhagarika burundu gukusanya ayo mafaranga n'izihe serivisi za leta tugomba guhagarika gutera inkunga. Perezida yabaje niba igihugu cyagumye guhagarika imishinga y'imihanda, kugabanya gahunda z'inkunga y'ifumbire cyangwa se kugabanya amafaranga agenerwa umutekano, amashuri n'ibitaro kubera ikibazo cya peteroli. Yongera ati ubuyobozi budusaba gufata ibyemezo bifite ishingiro atari iby'uyu munsi gusa, ahubwo binareba ituze rirambye ry'ubukungu bwacu n'igihugu cyacu. Ruto yakomeje avuga ko n'ibihugu bikize kandi bifite ubushobozi bukomeye mu by'imari biri guhura n'ingaruka z'ihungabana ry'itangwa rya peteroli ku isi ryatewe n'intambara n'amakimbirane yo mu burasirazuba bwo hagati